الحق وأنت خير الفاتحين. Narumbe jalali ya lele muso mwema be dunia ya leo dunia ni hadasi shairi hora mekasulaika ho yezi wanalecha mala adra alian titauza idrak ya hangu ile shairi lo asili jabanu hamara sare shile zizani Mwenyezi Mungu katu mwa siasa leo nasiku kama tizahamba wala zuka karna hamba siasa armena mabaninu adosta na siasa tukawiyamba sikaza ndabo samenda ndabo ndo muhimu shale lezes jiruhu maswali shale o tijabile shile sana kwezo tukufaranya si au kaya zinonga zindao na ushilia daraja haswati pia rasir wana shuhatu wa mazarezo zimu la aqali ukarashalizane ndio muhimu aswati kutujua ukayama ngonyuma amri rankiwa ngonyuma ishasongeza rambaka sisi dukairi hezumbe dukaya suha amri sana njema lehara zambi amini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajujua yandokaya amini Mwenyezi Mungu mharaza mbimu amrisha njema. Shati ndokaya hao nisakaini ni esibabu rambasi ndokairi dokosi amrisha njema liharaza mbi baada abote za amini Mwenyezi Mungu. Yaweka ndoni soka zengo mbilizo lizakisha wandu wa amini Mwenyezi Mungu. amrisha njema al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar warazani sonti ngasar mazarezo sona da ngarbo wa ngarongwa shakena uzat rongozane zintuzinu wajambina na vakiza nyumeni har mazarezo na hina mnudo fasili hili anzao mimi zona mbao ngamzamo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja mbina wa nyumeni kama hundo mwanamme hajiruhusu haja mazarezo haja hakaanti harange mwanamshe hamvanua heli yanzao hata hakaza kifuna furaha hakupe wono mwanamshe hayar mazarezo zim harange mrumme hambanua hili yanzao hata hatosheha hakupe henza zango hizo kwezi watukufu mwananyasi muislamu komori katujisa katulingana ikamduka tona ukaya ana manizo sisi wanaume ikamduka tona ukaya mwanamshe mdo mvumbu wao wewe mwanamshu ani ye mwanamshu ha natona kaye bani he mwanamshu ha hauha mwanamshu ha he nongo moko kangu isho mraji nangu zambi ye mwanamshu ha he mwanamshu ha mbo mhusu ngajo mhoza zintamishe mnatona hizo zinongezo ngaziro hao itwani hatu haja kaanti fahamu hadwazo binadamu hadwazo mko mzalano hatu hadwaza dunia hatu hadwazo hususi ya ani hususi ya hatu ndo hajarange mana mshe ban hamana mswahi ban hamana mswahi hambai janzao hata mabala mdulo mkata dipela furahana nseho hamjiham bani no marumoni hare salam henza aya zajemuzitilo wakati na ula uoga hema na mshaula haumrajina haja heya harenge mwana meula hampono mhati hata zajemuzitilo ya Allah
ibabu mdungano wa hatu wa kidini ranzi nguonda wakikomori ne mila hatu ngizonda zirongo izora zidiwaza bahari ngasi Facebook bahari ngasi haruma bana on hatu kaanti zirongo izo zirange mvungaza ndawo haruma zarezo kutisha mndu wa dini mwalimu wa dini wanaruma zarezo ranzi mbiaja wana makaizo kazremba izo kazamba shanga zremo mahoti zidunga zendelea mimi jamani leo namekaya anakira dhiri ngareze limit za hatu izo kweli garde ziloba garlapizi wao unonasho hatu unwadaza hatu unwanuko ngwarambao haina sifambi tutonizo shanga wao namna na hikma ufanya au namna na hikma ufanya mluto sheria akawa tofauti hata suandaume na ndoa zake do sudirifu kana ujua dini kana nafasi tungoya madao lazima sisi ndoa ya kati jabu sinde helilo kwezi shekale wenu mndu mmengu jipermeta jashina na mwanamshi baba hema na mshajana ngujibu hizo ngaziro hao haramo modo wa hatu wakikomori modo wa hatu wa Kiislamu mndu msheka doheza leji abasaini urende hamoji ustaarabu wa dumeni na Facebook uja wanasho hatu wajawanja mazerezo zinu de wadungu ngorasakadao wadungu ngorasakadao alafu ngare makoti urowo karabo nusu ko baishe mndu kajaisha de mwanamshi hamba ze video gas partage wao boidri weshio mwanamshi fulani hulea baja ule mwanamshi kupartage wao weshio Idris ambaja halafu ze debas do endelea na wando atazajem kwezi tijabanu leo rongozane ya vorasi yani loba jima mwanama Ahmad Ambaye mwanama Nagosa Twere mwanama Fahaja Abdallah mwanama Benisa no wasaya ilele lokaya ngabo de bala mbuzi njia tishia mwanama Nagosa Twere ize kufuru hamu ni mwanamsho hatu wala tilishano shamimi ijukai kanje mangeuka huji neglige nuwo ni soka malgré ha hubeya shanga wina wanashwaho wanamdazaho ngwaste mimi tizama bana hata sasa maha malgré kai haendele ya mto rongo wa kinamna na ufudhuli selo sukuna bya kayabala maulidaho iko ninge na wana sababu na ngomia dini waste na ni mmono na mnalapiza na namno mshe yameza kanzambe shamnyezi Mungu de wono kana usiu tulomjibu makati shake tulingana uja dokati ba ndajibu nrazade ke tulingana na kana daraja hata hundu wengu shamnu mzade sana mgumbe ndumzade tende shinde sheu shahatu wando ana shahatu watatahatu wando shahatu yaboninga mwelewa dongoja wejibu kaizo zikazen hundu sukuma lidendea jabanti mjibu shati mtundu tiuzisa timjua anjua ngozi ndo mwamba sharango sikuna jamla namla kaya walange na wana tamaa kerniste huwa nahe bezo mtazahau ya mbao nyeti ya wangu hani wosido mruma yaboke tinje ma ndeba sai malucha ndongo ndwe yaita kwa mtazahau ti evite nambe hina jukahanzambe yele madara mukahindi
نركرا كويس وتكف رجسته ما له يعاد نما له كسجو كما له كبطان رزاده نمية ونشهد وتزهد njamba wangati karmaza rezo akaundu starabu nyumeni wanjia sha ikagarongo wao na register ikalao mwanamshe katu stahi Idris sana stahi mwanamma yastahim dumma yastahim baba yastahi wa mzaya akaundu pia wao ani wao pia wao tambiha haina samana mshafu mzima ya lapisi wala manga watamisha wanaume wanaume hao gartambi hao wanaume hao gartambi hao baba hao gartambi hao ile wanaboko ijue kanjema au wasu ya namba o ijue kanjema ingeni bakara mazede bazan zemana bakara mazede bazan zamana rireansi hudoja vanu reshindana na ndazane kana mwanamshu hatu kajaona kama mustahi negotiator yastahiwa na yazali yastahija au yani negotiator utikubali hura menewa hubaliwa ujakurongwa naye hamaza rezo ani ugambili mwanamshe bali mwanamshu hapo baishe kaja mustahi shaikanyangu kumshukuria ikanyangu batishazo hamba mashallah shauti kubali horwa hakama nungasimezi mtukufu ndi handani simwambiani ke Ramadhani tuloka utile basi lazima haina ndongoza taraha fuzizie baikaba tinongonzira amabangano kaba tinongonzira hamaumani ikale otisi katuste hona shohatu kwa ndoste shatena ngabona washe ko baishe kwa javungulwa kwa njiyao haruma debaza wandu exite wandu ibaketi makati kwezi ratsungwaze debaza ufanya Facebook neze debaza uransi keti makati kwezi keti makati manze kote pia kabati balowema wode mndu tsohindu yemanamme ushindano na mndu mzale utimu hindi mwana mana gustato utukubali unjarme pre epejio lazima babo ani uonise ubalighifu hao yaqiya hao nalo ustahamili wala mndu mzale hudeya utijuka jowando udoshinda na wandu azade jabuko yoni hamruti hindu yamrumsha yani mwanamsha utostahiwa na umahe utostahiwa jombahe utostahiwa babahe utostahiwa zefamizahe yosonde hati hindu doki ya wale manna kadhalika kahindi narkera dibaze rezo zinu jazili towa harmaula modo hatu unustarabu angava za rezo zinu amitrongo Facebook kana malabo tijaho yeni la hatu nyonda yedi ni hatu nyonda uwanzani wa hatu nyonda omduga wa hatu nyonda izenongo hizo kuja paro ishi ya hata mafundi walo harumweze rezo zinu baishe wa juma utozaru adabu shakabati mga paro la uzama kana mkira dhibati na mnayo trosetro ngerisa mabanga ya Facebook kwa komori ngerisa wanama komori ngerisa mabangano luwantu wanawashe washinda nao halafu swana umera himabu harina rasulishe sha wanaume na wanawashe wanoshinda na Facebook ngerisa kwezi wananyasa mwanama negotiateur tishezo hamba ngamuhelewa shanekezi bilibala utikubali unjia haruma pieji ya hudoshindana na mazade
lesile gamu ya hatu liyo ngarfanya siasa ngasinamba siasa duwagabilimu tima activist tena tido wando wazwa julo he siasa do wando wazao wafanya we siasa wando washina na unao shatimu wazwa julo ha Facebook mwana managosa tu rawange sibishia leo sha amando hambie ukai handani mwana managosa tu njia harumai direct ya hoya leo uzinele dinalla lahe esujia ya ila droit de réponse zima ya zima itetrila la kestu lingana na mkadisha mdorongo wa nani haumdorongo anogo zirisa umberejeza marama nogo satwe akile tunalila ngela mbo mwanamshwa hahu ujotambia la mwanamshwa hangu ujotambia izo kweli hakudeya hakupasheo haurongo wa nani sana maketa tofauti ya malezi yo juzu yeye infani sehazi engeuka humramna nyuna jina humrongoza basaka humlapiza basaka humrongo hautiro yeye ijumfanyia hazi tunikani mfano bana amdaza hatu maure mdaza huo hela katafanya direct tunafukari hanlapiza ramiro hatu haina hilo shio shamba njaparo fanya komate vocali za messager hatusikio jamani tukofanya besheria namna nyingi yake nyume samba kabate mjeshinali tote rebe wanojeshina walizaye abonge makazane walohenda haishia habe vocali hanlapiza bahenda tawu swabo habe vocali antai samaha hukahindi haba ukaya tihude ya kiasi na alhamdulillah kuya paro ni deya na wamjo ka hongale profili yangu wonele jina langu wonomjini nazaliwa ujojua undeya unlapiza ungazi jalo mafu na wuti mjibuta makarangu na ishiale jila haho selo kama na mahami jihani yanza ya yedi hadasi إذا بنيت سكيا استوشنا بمدات إن بفكالي نمتني هاي بس هذا بفكالي أبو ناس أمي لا نقول فيه تيم بلوك ده كمان مكان يرمانو هو نزلهم لو دارس والله العظيم جيب بتوان وين جايين من جوات عم يشاف شبانو ده بامضوا ده مكان رفمولا رفموام ولا هرفموا رفموا شعلا كل هذه منama نقصتك منama كمس منama مدام باي ناروني سي تفاوتي ya hatu litukubali deba za ushindana na rumazade kwezo tukufu kwezo mnuna tuone amade mwanamshwahe hahiyambula pizo mwanamme banha zuru samu ngatambi hajabe kama kan muradi sishira sha zokazren wal muradi ينيل فمن عفا وأصلح فأجره إلى الله litukubali wananyasiri ramenewa harumadeka ya mashindano ya hatu na ndumazali kwesi arinita huwa nashwa hatu wa baraka walu harumazerezo karnamba wa rohe na makabka fandar waone na baki harumazerezo shana rjiste namjistehi kwezi ikakam tujistehi namlistehi sono mahanyu ikam tulistehi sono mahanyu inamstehi wono mahanyu ikam jakam tustehi anamtustehi wa mzaani mstehiyanti mapu hakwezo tufu kwezi na milioni kwezi wanashwa sisikitiha usikunaishia nono njata njuezo mwanamshi wala mbanono shusukunaishia nono yakaula pesa manamfa hatu wala mimi sitabia kati mwambia lolo kazem sikitia njatahem jua manamsha wala hambalono nongo hindi shabaha nongo kuzo mandamu anamme ujifahari mwanamme wa marengwe
ikasubutia zamba akaituna kabanue mwanamsho hangu we mwanamsho hangu we bana mwanamsho hangu we yani mtu wanaanza kalkulator wote pia na kihadi anono hata ahowi shamimi njelo kaya kiasi izo nono ya hamba njele wara jusqu'alors njailewa vile bana boko amrinde jeba reshelezana kwezi watukufu na nyasi kwa wanashwa hatu wadatatu na restahilani بكم جسته نم جسته والله العظيم إكم جسته نم جسته إكلوا بجمع هم لا بيزاني منام هم لا بيزاني مؤمنون والله العظيم كم جسته c'est pas parce que kujajibu kwa timu de kinyume leo kaba jamu mbebana akante mula pizo mzale fama kasumona wallahi manamela mjoni hasihindu hasangati hindu rahaye jambiba yeye tejona ani akantona egu ya mashindano ya mdumena mdumshe ntona egu ya mwanamume ukati anje mwanamshe uzungwane hata ntona egu hiyo zakazirengo kietulingana na wonga sumana no huwa no henda na magasima dhamana no henda no hunda ulezi video zinu nazibaki ujezu angaliwa no wana hatu no wanjua hatu no wana nashu hatu kwezi yoni message yangu ya leo yoni message yangu ya leo si wandu waheze rezo na kira the register si wanaume na register wanawashe na register kala wenu wanamshe hajaha hudaya buban hangu ueleweka weyabe wala mwanamsho hangu ya wewa shauti kubali ubaliwa ujahara mazarezo ujahu ukansudo chafua mwanamshe no mjaozo ngoni bange sawa ngeposheo ngeposhe gamjo kaka bandu wastaarabu wakonti walo partager video unagosa tobono akahula pita mjibu wanama ikairindo daza narimane na fahari digumanye naye basi nazomwambia na shindane no na ume wa hariwa daula haki wao tushindane sana sharti kubali hakama nwedebaya hatuna uisa halafa basi nonga wapulo wana washe waje walikomie ilili juswamuo yani wanapize ililu jamani mabada sinao na rafuni maso manama negozatore utikubali njedeba wala no amjuka bato pango anamu no natakewa babese kana urongo kabana mshamjibu shanono hashindi hajibu haya basala kunna negozatore mkasabanti haya bwana mshahada kwa negosateur jamaa handa mwejo naritawe hivyo no ardia mbakaya da holitora mzade lo wafala ya bwana shewanu na wake wai na wake jao na toza dabu wono sitara za hatu yo wajibu waste yo wajibu waste hitijifani sanao litijifani sanao hata dakika ikawa ni hata imajini hao ya heya waremaizo anzao warmanzarezo na faima katua ona na umeyoni kwezi rifahima katua ona nikenda borishindi hao rimana wasi hawasi mwanamme wajobanu wanapizana sharti njarme de baya mena mdumshe uloshindana harmazarezo baketi njema kwezi wananyasi keti njema ngeri sao
litahona sho hatubanu tena mweleo kaka tujibiwa anubaishe wajamdu hamdeyani azikuwa dartabia shatena keti jisa ukanyini mjibenu harumazerezo zinu hautovu adabu na madharau na ubugufu ngazimpuauni sheho ngazilipuao sheho sono mahani ngazilipuao sheho sono mahani kama haina mra tuangalia ngewala ndio mwana mswahili wa Mozilla haina mtu angalie ikawa ndio mwana mahena wa Mozilla ikele yani ikele ngozo historia na kabla urongo leo bwana jamnongo wa oga tifikirwa na shoha ranzi oga ikando teza mwanamsho ndio teza mwanamsho kamla jangurongo Rasul zare bismillah bas ani hare bismillah hadisa amrafikiri nasi mnadhumuna be wani shiliamba wanangalia ani wani kwa unangalia wana mviti tasawara mwanamsho wangu ngarudi kwa unangalia nguzo tamya kaja skati banu ngam serenge mwanamsho mdu bana ahe ngam mtafua besemna zahangu kwa unangalia mnazahangu kwa ai bana Idrisa hunra Durenga bani wana shahe watuna baja abesema bangu nangalio besema mshaha bangu nangalio kwezi sheka hizo pia ngajiriu ya bungamba bahanu walata watawa endaba suwa imnumshe ngarumazere zonto dia wangu mabani hemnumahe imnumme katana mnumsheke hizo kazama zia Shekim mnume ka tijauzia mwanamsheni ndio stahimgesi sheka ya gazendele yao gazdumwa ngabo problem sio akatsubutra mwana sho atukazuka zremba na mzie sio akatsubutra mwana sho wana shahadu katijau la vile gazendele akaziritoha na matomatiki mzamna haramu lewainu banu sidorongo hawjino banu wallahi alazim sidokan awsiu sidorongo hawjino banu shamina garde kor bafuni kawono ngamdate hawamono devyo jahan bule macho ahime bong turu tidasa ile mana ile fasram dungan ngamna garde kor bafuni rangulo 8 janvier 2021 si bumuze la dorongoa akabula mkamrongo mwishilemu mchango bafuni ba jesha batka tenge manamshe banha hinga mtogum rongo zalai na waka na shaka mulapida nono hamemda leko mateni shamito mshele ba nihoshelea imazmeji wangu atojamba kwaisha baka mlapizo mndu au silapiza mndu ashaka mlapizo na moyo shaka mlapiziwa shamustahimili tena mshele wanzana tishelewa zaya ofamihim mshahangu yule konsa ya wakati tikahambwani shala kuli hali bwana madogo zatu zembuano ambao zilikuwa sula dukani sema tunde na ngule 8 janvier 2021 hata basaimu zenguma na dukani zote zivunguza za urongwa hauti chatelo kaya ukweli lati njema huruja bandeshinda na ndo mazade yitinjema na ndo mazade hude abantu mulapiza ndo mahanu numabali huwa ndo mahanu yitinjema liwono harumaza rezo zinu couples kourezana baba lazimana zibizrejelana wala zezana hatta harumaza rezo ntu abili huwa ndo mbatelo futra manyanya au ngamona ukaya ketinjema hulapizana atemwa namba no donc yabo ngoto tukufuna mkiravi riba usana rongozane duko hano nonga heye shana ristahilani worturu wanadamu na Mwenyezi Mungu
Bortoro wanadamu na Mwenyezi Mungu. Wanasho hatu yote aibu kamdu hapo amayanya sheo hajawanya samihilwa akamwambia ni bwana swatu henye mwanamshe ya banu ya manogura tuladhimu yoto vungula naye ikango umhara umabia tukabala kasuhamba mimi ngamwambia ni wanasho hangu ranyumba moja TikTok mpoze mahaiho ranyumba Facebook mpo mwaha na mkera dhinzia baizo kamtuni stehi ngamjistehiu kamtuni stehi ngamjistehiu ngamjistehiu wallahi alazim na ngamjohuna na sheo wa Mwenyezi Mungu ikamwelo kaa ngabuza uhamba na tuweza kwamba kwezi matukufu ile mada hangu ya leo na asara madeba politique leo watona nongo za siasa hamba watenga warinji yao waritune iliri njie buhariba tunjie harumazi bataizo ngamambioni ranyo mla rasidor me pouvoir ranyo mla opposition ranyo daula sijindini ranyo noti pia na keradre le kaya botte ba Idris la négociateur nous kai Idris nous hatake boto le mzee yoti problem shaho jacket sibana ndosh ya do azingare mwanamshe bane mnumsha bane mwanamshwa bane mwana nashwa ya mpwelo hata tamje marohoni watu ustaarabu wa ugongo wa uchafu wa ujeuli wa utovadabu ya utimalezi jabokote na mwanamshe hojakenta na ngemdu banhemdu mahi bani huwa na umahi ya mjezu ngoni hata mbe haina tabiambi ya duniani sukazremba si binadamu wote usilamu wote mjibalio yote mastahi hao Dr. Sowari zerezo zilibalia shanga mumparole resezise haina mndu ya jangalie kabla urongoa haina mndu jifikirie kabla urongoa haina mndu ya angalie ya isheleye ikawa mwanamche weshele mwanambaho habaraka mna mwanamhangu amna mndumme ngamna mbaba unangalio ifamia hangu inangaliao ikawa mwanamume lojozi ubalo ambeze ngoizo awesha ngamna mwanamsho hangu ngamna mdada hangu na mwanamume ndo mchafu wewe mwanamume mzade ilirita yotorisa abonge idimada hangu ya leo ajaleshilizane yojuka uhanyongana henyonga hata shangamuka trop stop s'il vous plaît yanika obidi domo gasirani ngasulisha wanasho hatu wa manao wanasho hatu warmwezerezo washinda nao wewe alikema ndo vya kati haki shekale wenu sana umengaranje uharumejwe ya ushinda nana washe hata leo na washarika ushi ndo shina ani في حقي والله العظيم أقول ونفسي بتقوى الله زنزام وزن غمزامو هم يزمو غمزامو هم يزمو لوين كانوا مزاده وزعلا wambahulele wajini nafasi jolenge mwana wa banha wao mwana wa mananu au mwana je wanao haina ngombi za duniani uzambe ayoni alla makashe ngabo shakuza zotoresa mnatujangalia engeze lumbezo mwana hangu do wambazo sijokaje ezelo ngo nzamba we mwana wa fulani engeze mwana hangu do wamba sijokaje masala yao da msongezana mrejeze roho kwezi leo inunga randori ke wandu wa malezi shaka muhundao kaya wala wandu wala dhimwatende malezi mwa hunda rumezerezo vanu harumo utufa dabu wa mafundi
yomondo ba wajikana haruma no tablo walono lazimoke uswatun hasana wakipicha la udunga yabo ndukufu kachi ngatuye shije yabo modo mbikama leziko maije zo wawa shana zabe wati Idris lo joma na pano shawa makatika halafa makazren shangono wando ko wajini ani moya daraja za ufundi wando apie wo to goda buye za kufuru la pizowano hata wajini kwa daraja za mazarifu المرادي الشريف من شرف نفسه شريف دي اتكو يعني راحتي هيرو يعني واتكوف abonge amjokazo wawa shana raswime kwezi wanama wa Komoro kwezi watukufu wa nchi ya Komoro kwezi watukufu ruano mazarezo hamdumshi ijo wakati ya wausana rambe zourisa homdumzade ushindana na mnume zourisa homdume ushindana na mnumzade zourisa ngazonisao mavu malezi ramada rakamjata bana ko ni Mungu ko Yesu Afrika isa ukotu udote hana ula biza mwanamshe ngo Yesu Afrika tukotu unautaka ula biza mwanamme uduaze mwanamma huban hola uduaze mbaba huban hola uduaze mnyumba huban hola udiwaza wala maunaka ya walo hani wa huonao watamyao hazla wambao kwezi timnikani mifano banu kaunja mwezorezo ngabo couple za doshindana no maana nutokana mwa maana ja Facebook heri mnambeze hatuaze senza hema yanya Facebook banu couple za Komoro no bala tukazireje jilani aya kakara zizongo mazahatu razingara huzifu bali mratije banu hazamba bana chabelu tukana suluhu mratije banu hapo mshesheo mnaja bana hapo mshesheo haja kumona mahesheo alizesiri atazesiri za malako zinja Facebook banu ene uwo do mwendo woro mujitama yende yoro mjibali yo mwanzao ala kulli hal na kiradiri bawsaja na bekatija mna hiyo hamshe na rejeyo mwendo rakanu mbaji na batino Facebook itijeri toa hayani ilitoa mahabari ilitoa ni ijei ilitashonga sonte pia Facebook ijeri toa duniani basi ilimanize litambaza mte kwezi ikamwishia zona hamba tsolitoa Mwenyezi Mungu nzambe kasamba naye wo njaventa shalo msahani kuweza tukufu rejeze debate zamana riste wana shuhatu riste wadazahatu ritahema wa riste ikamzima harumasi hawe wa ritukubalileha linjana mazebatani za mashindano ya mwanamme na mwanamshe harumaza rezo baketu ni kasheo hata mpaka nda hapo tosa na salamu.